Салам достор, силер күн балдары каналындасыздар. Али. Салам достор. Салам. Али, biz bugün ne жасайбыз? Мынакей, Али экөөбүз бүгүн ушундай жаңы жылга карата ушундай чокой жасайбыз. Ай, чокойуңар аябай кооз турбайбы? Кооз чокой жасайбыз, Али? Али, чокойду кантип жасайсың? Бизге клей керек. Клей менен чактайбыз, клей керек болот. Андан кийин чокойдун ушундай үлгүсү керек болот бизге. Жана мынакей, жука кийизден чокой жасайбыз. Ручка, карандаш, андан кийин кайчы керек болот. Али, чокой жасаганга даярсыңбы? Даярбыз. Жасагыла гана баштайсың чокой жасаганды. Эй, Керек. Биринчи чокойду кесип алалы экөөбүз, Андан кийин мындай коздогонго бизге дагы мындай майда кийиздер керек болот. ай, кийиздериңер да аябай кооз экен, Сага жактыбы Али чокой? Азыр сонун кылып чокойду жасайбыз дагы. Жакында жаңы жыл, Аяз атага кат жазабызбы? Сүрөт тартабыз, Эмне белек алгың келет? Эмне белек аласың? Чупа-чуп салгың келеби Али? Чупа-чуп жегиң келет, Аяз ата чупа-чуп алып келсинби сага? Чупа-чуп сахар алып келсинби? Макул ата. Мынакей Али, азыр буга мындай коздогонго 3 бурчтуу тоголуп, андан кийин 3 бурчтуктарды кесе бересиң сен, макулбу? Мен чокойду keseyim. Сага жардам берейин. Ай, Али, бөлүкчөлөрдү кыйын кесесиңби сен? Кана кести? Ой, молодец. Азамат keseyim. Мен буга молодец. Кестиңби? Дагы кесип тур, Ай, кесип койдуңбу сен? Даяр болуп калдыбы? Анда жекенди күтүп туралы, биз чокойду кесип. дагы kesесиңби? Мынакей, эми кызылдан kesебиз. Бул чокойго чапташ үчүн кызыл дагы керек болот, макулбу? Мынакей, кесе бер. Түз кылып кес Али, макулбу? Эй, Ушундай кылып кесе бер. Андан кийин азыр экөөбүз чокойбузду коздогонго Ай, керек Али, болот. кыйын турбайсыңбы? Аябай кыйын кесип турбайсыңбы? Үйдөн да ушинтип кесесиңби? Молодец, үйдөн да кесесиң ошондо. Буну кесилбей калбадыбы Али? Карачы кесилбей калды, кеспейсиң дагы. Дагы мындай кылып кесе бер, макулбу? Көп керек болот бизге. Чокойду коздогонго көп керек болот. Катуу кесең. Молодец. Кайчыны оңгарма Али, оңгарма. Кайчыны? Кел. Оңгама кайчыны. Мага бер кайчыны. Мындай. Эми кесе бер. Кесилбей дабы. Кесилди ой. Болдубу? Даяр болдубу? Кана көрсөтчү бөлүкчөлөрүңдү. Кана кайсын кестиң? Ошону кестиң, дагы кайсын кестиң? Кайчыны катуураак карма, катуу карма. Чокойубуздун бөлүкчөлөрү дагы даяр болду, Эми коздогонго көп кесе. Ой, молодец. Ана кесип турбайбы Али? Ай. Замат Али. Молодец. Али, досторуң барбы? Досторуң барбы? Досуңдун аты ким эле? Али сенсиң да? Досторуңдун атын билбейсиңби? Досуң кимде?
Adahan do'su, Adahan mı do'su? Adahan do'su. Adahan endi olsun, yaxşı görüyorsun sen. Hayır, yaxşı görüyorsun bu. Ay Katı, malati. yaxşı görün. Daha qanday dostlarım var? Dağı kim degen do'sum var bile? Qayraysan qatı-qatı. Oy malati, bölçülür kesip koydun bu sen. Oy, hadi oxşaştırıp durbaysın bu. Ува. Ana çaptadı. Эми, молодец. Эми ошолорду могу чокойго чаптайбыз, Мынакей. Эми чокойду чаптап алалы. Биздин чокойубуздун да ачык болуп атпайбы? Эми чокойубузду чаптап алалы. Клейди ал. Kleydi alayım. Клейди ал. Клеймине. Эми сен мону чокойду, могу четтерине клейди сүйкөй бересиң. Макулбу? Анан экөөбүз чаптайбыз бул чокойду. Мынакей. Qanchalik echaka bitib qo'yib o'tiribdi. Bo'lim batta. Seni kutib turayım. Voy. Azamatları, вот, azamatları. Demek bu canım. Bu kleyi sürüyorsa kol üstünde de duralım. Mınaki Ali yok özlü. Çok oyuz. Çok oyuzlu çaptağına уже gelip kaldı. Demek çaptaylı öyle. Ali, çokoydu çaptaş için ne iş gerek? Bu iki bölüktü biriktiririz. Ali. Gel. Oldu. Azamatları. Kleydimden acabız. Bizge buldu. Kleydin hazırınca gerekici oldu. Naki? Emi? Lukonu kırma. Lukonu cavuşturalım. Qana Ali çaptay aç bak batan. Qana. Ay malati. Arka canından kırma. Evet. Bir canından. Ota. Peki. Emi? Deyip çıkarsın. Deyip çıktı. Çıkmaz ne? Azamat. Ali, bu çok oyunda birden ki okuş boydan kodam ne iş gerek? Tamam ne hoş gerek? Kozdoy bu. Ay azamat, kozdoş gerek be. Kozdoy bu se. Kozdoy bu. Bunu da çaptap kozdoy bu. Bunday da çaptayla. Kozdoylu bunu da. Azamat. Emi. Ay Ali, senin kozdoşların ayağı şunduk durmuyor mu? Ali. Özün kestin ya. Kesin. Ay, çaptay kalçı. Ay. Kıyın durmaysın Ali. Ben bas üstüne o Ali, bas mı? Bas mı? Жақсы çaptalsın. Жақсы çaptalış üçün üstün bitip basıp koyuyoruz. Ay Emi azamat. olsun olsun bu жаққа çaptayla. Emi bu жақ оқшашпай қалды. Бұл жақ оқшашпай қалды. Еми бұл жағына клейден сүйкөйбүз дагы. Мына мунусун дагы чаптайбыз. Коз болуш керек да мындай болуп. Ay Ali. Sen caman kıyın durmaysın be. Çok oylardı, köp casaysın be senin şu tür. Еми Ali. Alacak köp şu Ali. Бұл жағына сүйкөй. Еми бұл чокойду кимге белек кылып бересиң Ali? Белек кылып кимге бересиң? Адахан досуңа бересиң бе? Еми муну чапта. Ali? Молодец. Еми бұл жеріне сүйкөйбүз дагы. Жакшы кармалыш керек да биздин чокойубуз кооз болуш үчүн. Еми муну бұл жеріне мындайдан чаптап коебуз. Hazır o şu bölükçülerinden kozduk çağırsın emzen Ali. Еми өзүбүз kesken bölükçülөрдү алабыз. Еми ушул bölükçülөрдү чапчайбыз. Мен мындай актарды дагы кестим. Мындай жашылдарды чаптайбыз азыр.
bağışlayımız çaptap. Gittik. Gittik o. Ay, Kettik. Mınday sarıdan da gezeyim mi? Gezeyim. Oy. Ay, cavuşup kaldı. Anne. İyi, cavuşup tutsun diyor. Çaptap koy böyle cavuşup kalat, katıp kalat. Gittik. Aa, gittik. Azamatsın ay. Ay Azamat. malade. Otur. İyi ya, uç olma çaptaş gibi. Birinci, hani göz. Bulacak betimliktir öyle. Bol bol deyim hani çapta. İyi malade azamatsın ay. Oy. Anne kamera dedi. Peki sarıdan daha kesebilir mi? O zaman bana çaptap çıkarsın hazır. Usun. Ay. Hani kop çıktı dur bay. Az. Kop çıktı öyle. Gittik. Qoz bulsun biz de çok koyuyoruz. Biz жаңы жылға билет дайындатпайбызбы? Ошон үчүн Ali. Al beleğini sen kimge belek veresin? кимге беребиз? Ya. Bilek. Kimge veresin? Ama Al. bilek. Almaz veresin bir. Allah. Ay. Almazdan kim al? Ama bilek. Almazdan dostun var mı? Desin. Aa. Маз досуна берет экен эле. Dostum. Sizler de hoşundu dostlarınızla belek jasayсыңар mı жаңы жылга? Yaşık dedi. Bilek çekil. Çekil. Билек жасашат. Gittik. Кеттик. Эми экинчи бетин анда биз мындай тоголоктор менен коздой эле эле. Fıttı. Ay. Ay. Азамат, мынакей. Çok oyunlardı karalaçı. Ay Biz ay çok koydu oynadık. oturuyor ay. Бир бетин коздоп бүттүк. Эми бул бетин дагы коздойлук. Sarı üstü al, çapta al çapta. Чапта. Kana sarın al. Сарын алып, чапта. Ahtal olmadınız. Oy. Fıttı. Ali, Азамат. beleğini jasap bütöyn dedin bir. Аз калды, аз калды, э? Азамат. Жашылды чаптайбыз. Эми актан чаптайлы, э? Дагы актан чаптайлы, кызылды чаптайлы. Ali, Oy. ha sen belekti daima oşunduk kızığı meni jasaysın mı? Alo. Досуна белек болуп аткандан кийин Эмес. алмазга берет. Almaz dostum seni gör alay ay suyun ötkay. Ne dedi? Seyret. Сүйүнөт. Siz. Ay, azam attırbaysın be Ali. Мынакей али чокойубуз эми даяр болду. Мынакей балдарга көрсөт. Kana dostlarına görsöpçü almazga jasan beleğini. Kana iyi. Oğul karma Ali, oğul karma. Emez. Мынакей. Hey karma. Emez. Buna sana belek de koyçu. Bilek. Ay. Emez. Алмазга. Ай. Мынакей бир бети мындайлар болду. Karaçay almaz. Бир бети болсо тоголоктор болду. Азамат али. Достор, биздин чокойубуз эми даяр болду. Мынакей. Ha, koz çok oyunlar ayvay jaktırmaga. Жаңы жылга дагы ушундай белектерди жасап, дос балдарыңарга, дос кыздарыңарга берсеңиздер болот. Биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Али? Ali, Лайк бас деп айт. like görsöp koyçu. Kana. Yok. Молодец. Bizden kanalga жазылууну унутпаңыздар достор, жаңжылыңыздар менен. Жакшы калгыла. Nasıl kal?